isikhathi sizothi nina sisebenzisana neTabernacle Foundation nezihlala zonke siyanibona niyaphila siyabonga ukuphila kwenu sicela niphile ukuphila kwenu nenze izinto ngendlela ukwenzela ukuthi kwandile ukuphila kwenu ithi ke le abantu bami sizolugubuzela ukuthi impilo le idinga ukuncengwa kancane kancane impilo le edinga ukuthi zile inkingo obhekene nazo wazi ukuthi ukhona umzuzu uphela kwazo sithi ukhona umzuzu uphela kwazo ngoba abantu bami siyazi ukuthi abanye bethu singababona begijima kanti bonakele emphefumulweni othisha noprincipal sibabone beqhubeka besebenza kanti bonakele babi laba bakhona izimo azivumi kuyebe ngathi hamba kuyeli khona kodwa ngoba umsebenzi lo uphoqeleke ukuthi makabuye ekhaya so sithi ke abantu abamnani kwizimo enibhekene nazo sifuna ukuthi niqinisele emfundweni ngoba eyona nto ezokwenza ukuthi nikwazi ukuphumelela kodwa seningethathi nembathe iy'nkinga enibhekene nazo emakhaya ngoba baningi abembathe iy'nkinga zasemakhaya kodwa sifuna ukuthi kuyophansi kwalo ngubo oyembethe yey'nkinga zasemakhaya kukhona ukuphila okwakho ukunyamezela uqinise emfundweni iza kuthatha ibeke endaweni ebanzi ngakho-ke ninganikezeli futhi wazi ukuthi la ukhona othi soke simbone usibani ukuthi uyofika nalapho la ayakhona ndifuna nazi ukuthi nina nine-duty to disappoint a lot of people nizoba disappointa ngokuthi niqinise nifunde nenza amaganya abengcono ngoba kukhona nalapho abacabanga ukuthi kwikhaya lamasibani ngeke zikhulu ingane efundileyo wena-ke the-perfect example ezothatha lo narrative idify ukwenzela ukuthi kwamasibani iphume ingane eyothethina isiyinto enkulu emhlabeni ikwazi ukuphilisa isizwe ukwazi ukuphila nabantu akwabo ukwazi ukuphila nawo wonke umuntu osondelene naye so sizele abantu abam siyanicela kuzo zonke iy'nkinga enibhekene nazo ninganikezeli imfundo yenu le siyanithanda uNkulunkulu wemhle anigcine anilondoloze anisikelele aniphe ney'nzoba zakhe ngoba zimingona phakathi